तसेंग फुटबॉल फैंसिंग होइना आइना सपोर्ट तौजरिबा आइना थवाये लुपसन यंगजरिबा टीम मदुबु फाइनल यौरबदि फाइनल यौना संगाबदि हाइना खंजरमबदु ngasi adom adom na khanjariba support tawriba team madu ngasi final thongjin da lebre final ngasi ahing pung nongyai matung pung bar makhai sanagadoribani adu tasengna aigi mod aigi experience hoina thamjarabada world cup ta aina support tawraga yengkhiba aina support tawriba team aduna final sangakpa final rokpa matam sida amuk aina ninghan nariba aina thawaya wariba si final sida karigumba maithi horgadi lehorgadi aina kamdawba aina haiba maisak tu kamaina khangba aina thani hum depression sakadaba aigi wakhal down sakadaba du aina kamaina makeup tawa hoi karaga champions hoigadi fare lahudagadi aigi wakhal gi awaba du khalubada ai final match yengadaba talli haiba talle yengaro haiba yengba ngamoi haiba fan mayam am siowirangni ko tasengna aina thawaina lupchaba aina fully support tawriba aina aigi thawai mane khanjariba team duna final sanaba matamda thawai wadana khoi normal la yengba ngangbadaba fans yaw yawdabane adubu ngasidi soidana warsuana yengdaba yaroi Spain versus Argentina Yamal versus Messi aduga defending world champion 2022 gi world champion ga ko Euro champion ga ni thengnagaduribasi haiba match asi tasengna haibada March sanarangobdabane finalissima da Copa America champion ga Euro champion ga sanagadaba match adu kariyuma khudong sa dabdagi yethok khibdagi Spain versus Argentina simiamna yengningaga ngairakhibudu pendana ningamnamna laikhibudu ngasidi final asida mapuna sanbiduna ngasidi 2026 World Cup asida u fangadore aduna hauren match asi adugi matik yamna exciting oigani yamna thawai wagani aduga khangde kari haigadamno khangde aduga adom na support toiba team madasu comment box hana thambiramu haibasina aigi ahanba wahai oina thamjage Argentina versus Spain si head to head mamang ri yengakpada moiji match se 13 rak sanagre match 13 sanabasida match si Argentina na taruk kare Spain na taruk kare aduga draw ani oire aduga FIFA World Cup ki history de yang padadi yamna arib record lai 1966 ta moji group stage ta Spain Argentina ga si thengna masai Argentina na 2-0 da ka khi haiba group stage sta aduga akon ba Argentina versus Spain thengna ki basi yamna anobada khwadi latest oibada 2018 da friendly match sama da thengna ki haiba match asida Spain na Argentina bu adugi matik yam laksina 6-1 da maithi pi khi ko mayam na sudum khangbiram lagani handaki 2026 World Cup sida Argentina gi magi hauji phawo final phawo changai be stage asida group stage ti yam line sang ki du round of 32 dagi na final phok chang pasida Argentina bu support over Messi bu support to singi oina di pura depression ni match khuding makta khoi gi BP ona ba heart attack lakpa yabagi adumba match nga tani ko mayam na suloini khangbiram lagani round of 32 da khoi gi Cabo Verde ga sanaki ba extra time di sat khiba 3-2 da car khiba match adigi round of 16 da Egypt ka sanaki ba Egypt na 80 minute forward 2-0 da lead toroga last ki 15 minute injury time include toroga masida manam handoga 3-2 da kara khiba duga quarter final ga Switzerland ga sanabda Argentina na han goal ama challaba matungda Switzerland amu handok padagi extra time de satuna Switzerland gi yamna kallaba defending adu chugaiba ngamdabde extra time de satpadagi extra time da 3-1 da kara khibane aduga semi final da England ga thengna ki basi Argentina si lehore handak World Cup is almost out oire lehore hana loile laina ki ko 85 minutes ne moina handok ki equalize to ki basi masi matung da mok 90 plus injury time da Lautaro Martinez the header toxin gi badagi final changa ki bani ko adu Spain gi oina handaki World Cup campaign is moi gi yengba da su moi si yamna convincing oiba moi ji yam karaga yamna khoi gi yamna confident laina changai group stage da moina game ahum sana bada game ani karga ama draw chalibasi Cabo Verde ga sat khibane aduga round of 32 da Austria ga 3-0 da kare round of 16 da Portugal 1-0 da aduga quarter final da Belgium 2-1 da kare aduga semi final da miyamna expect tawna ba handaki World Cup asi lawrani moigi attack asi kanana thingba ngangwadage moibu attack asi thingbina ba laiti na hainer ki France team bu 2-0 dan maithi piram ngasi final yawrei bani ko Spain gi oina handaki tournament si moina khwadi moi strength haiga de moigi midfield ga moigi defense ka sini ko defense si haidana kana dre aduki matik ling haibi maram di moina group stage tagina hojik final stage phabu sanarak pasina moina goal concede tawri basi mina goal chalali basi goal ama khatane adusu Belgium ga quarter final da
सानखिबदु चनखिब गोल दगी मखा तारक हौजिबो गोल चनबा ngamde डिफेंस अदुकी मतिक लैंगे मोगी मिडफील्ड मिंगोना पल्लबदा रोड्री अदगी पेड्री अदगी ओल्मो अदगी लेफ्ट विंग द कुकुरेला हाइबे सिंगसी मिडफील्ड दि मोदी हिंचाबा ngathani ko फ्रांस की टीम अरेंबा अटैक अरेंबा ताहन किबदु मिडफील्ड ने मिडफील्ड मोइना हाई प्रेसिंग तौबा बॉल सी मिडफील्ड लांथो चलन बंगमदबा मसिदगी नि फ्रांस ना माइथि किबि मरम सी स्पेन गी मरुइना मोइना सानेबि सी मिडफील्ड ओवरलोड ओइना सानसनबा हाइबदि अखोइ ओपोनेंट टीम गी मोइगी मिडफील्ड गी असोइबा ngai ba hetare मसिदगी प्रेसिंग तौरगा हाइदोरप बॉल मोइना काउंटर प्रेस तौरगा काउंटर द गोल चनबसिना अयाम ओइरिको हंदकी स्पेन की गेम मोइना गोल चलेबसे अदुगा मु ओपोनेंट ना बॉल पाइखिबा मतमदा मोइना याम एग्रेसिव ओइबा प्रेसिंग तोक्सनबा अदगी बॉल सि मुन्नना होनबा यारिगै कोई रिकवरी बॉल रिकवरी सी अदुकी मतिक थुना तौबा हाइतारे हाइबा स्पेन की डिफेंस मिडफील्ड अमदी स्पेन की अटैकिंग ऑप्शन असिदा अर्जेंटीना ना करमना डिफेंड तौगदौरी कमाइना मायोकनगदौरी हाइबसी असौबा क्वेश्चन अमदी ओइरी अदुबु अर्जेंटीना की ओइना मोइगी वाखलोन मोइगी मेंटालिटी क्वाइ फजबा अमना मोइगी फाइट टुगेदर सफर टुगेदर विन टुगेदर हाइबा सिगी मेंटालिटी सिना मोइ 2022 की कटार वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियन ओइखिबने हाइबा मेंटालिटी सी हंदकी वर्ल्ड कप असिदसु सबसाना चेली अदुबु अर्जेंटीना की ओइना हंदकी वर्ल्ड कप की कैंपेन असि आइना सुम मुन यंगजबदा आइना सुम खंगजबदा टीम सी हौजिक मेसी दा साउना डिपेंड तौबगी अचौबु मामी म उरी गेम खुदिमक्ता मेसी ने स्कोर तौदरगना एसिस्ट तौबा हाइबदी अर्जेंटीना की ओइना दी मेसी सी बैकबोन ओइरी मोइगी थवाई ओइरी मोइगी पुनमक ओइरी हाइतारेको अर्जेंटीना की मोइगी मसाना हारगदी टीम मसी ओइना मेसी दा खोगी मेसी जी फ्री ओइना फ्रीडम ओइना सानहनबा मेसी की अकोइबदा मासी माना मनिंग तन्ना मागी साननिंग ममोंगदा सानहलगा बॉल सी मंगोंदगी एसिस्ट नत्रगा माना गोल चनबा सी समाइना सानहनबसिना मोइगी टीम मसी की टीम वर्क ओइन तौरी अदुबु लाक्लिबो वाहंगदी करिंगबा मेसीना अंडर परफॉर्म तौरक्तबा मतमदा हाइबा अर्जेंटीना की टीम मसी प्लान ए नतब प्लान बी करी ले हबसी ngasi फाव अखोइना उबो फंगद्री अदुम पुलिक की अरोइबा मैच अर्जेंटीना का जोर्डान का सानगिबा मैच अदुदा मैच मेसी जी स्टार्टिंग तौगिजे मासी हा मतुंग चंगपनी हा मतुंग चंगागा मा फ्री किक द गोल अमा सनखी हाइबदी मसिना ताकपदी अर्जेंटीना की ओइनादी मेसी सी अदुगी मतिक मरु ओय हाइबसी हौजिमकी सोइना ताई अर्जेंटीना की ओइना हौजि फाव सी नद्रिबा असंगबा अनोब खुलाई हारगदी ममिंग ओइना पनबा याबदी निको पास वेलेंटिन बार्को जुलियानो सिमियोनी हाइबा नहा प्लेयर अहुमसी मोगी चपचाब मथौदांग हौजि फाव हंदकी वर्ल्ड कप असिदा मतिंग फुदोकपा उद्री हाइबा लीग मैच की अरोइबा जोर्डान के सानखिबा मैच असिदा मोइ सम मिनट खरा सानबा नतना उद्री अदुमपो जुलियानो सिमियोनी इंग्लैंड के सानखिबा मैच अदु मागी परफॉर्मेंस असी अदुगी मतिक थाकनिंगा होय मागी हाई प्रेसिंग यामना एग्रेसिव ओइबा अदगी इंग्लैंड की मागी विंग्स ता अटैक तौरकदबदो माना हैंडल तौबा हाइतारेको माना गोल चलुबा माना एसिस्ट तौरुबा नत्रगसु मागी परफॉर्मेंस अदुगी मतिक थाकनिंगा होय मसिनासु अखोइगी इंग्लैंड की अटैक सिंग अदु अयाम थिंखिबनी अदुबु ngasi स्पेन का सानगदुरबा फाइनल मैच असिदा करम फॉर्मेशन करम प्लेयर पिक तौरकदौरी अनुभव प्लेयर यावकदौरिब्रा फॉर्मेशन चेंज लाकदौरिब्रा हानगी अरिबा प्लेयर खर सिनोकदौरिबा हाइबसी हौजिफाउबी ओइना कंफर्म ताबा ngamde कोच की प्लान लेरंगबनी अखोइनदी हाइबदी ngamdre अर्जेंटीना टीम का अखोइ स्पेन की टीम का प्लेयर की प्रोफाइल सी इंडिविजुअल ओइना अममम कंपेयर तौरकददी स्पेन ना हेले अदु ओइरगसु अर्जेंटीना की ओइनादी हनबा लैतबा अखांग कनबा निंगहनदबा मोगी ग्रुप वर्क मोगी विनिंग मेंटालिटी सिननी मोगी अचोबो पांगल हारगदी असा मसा की इंडिविजुअल की वखलोन हाइबदी आइना स्टार्टर ओइदबा यादे आइना स्ट्राइकर ओइदबा यादे आइना गोल चंदबा यादे आइना एसिस्ट तौदबा यादे हाइबसी वखलोन थादोनरगा टीम वर्क ओइना एसे टीम वर्क ओइना फुलफिल तौरबा मतुंगदा हाइबा अखोगी अर्जेंटीना टीम असी फाइनल योहनबा हाइबसिना मोगी वखलोन सबसाबी लेबसिना ngasi फाइनल चंगैबनी हाइबसिदा हाइमनबा थोकलोय अदुगा आइना सुम यंगजबदा स्पेन की ओइना वीक पॉइंट हाइबमक्ति यात्रे आइना उद्रिबा हाइतारे हंदकी टूर्नामेंट असिदा मोइना सानारिबा मैच स्पेन का करिगुंबा सानबा मतमदा स्पेन की मायोक्ता गोल चनसिलबा गोल कंसिड तौर मतुंगदा स्पेन गोल कंसिड तौर मतुंगदा मोइना कमबैक लागा मैच सी काबसी हंदकी वर्ल्ड कप असिददी उद्री होय अरिंग टीम मैम थेंनाख्रे अदुबु गोल सी मोइना हाना अनबा लोइना चल्लबा मतुंगदा मैच सी यामना कंफर्टेबल लोइना काबा ngaतनी अदुमकपु करिगुंबा अर्जेंटीना का सानगदौरिबा मैच असिदा अर्जेंटीना ना हाना करिगुंबा गोल सी चनसिलबा मतुंगदा हाइरिबा
pressure si moina karam ne handle tawdage kamaina sanar kadage habdugi masi achuba factor amadi leiri habdi Argentina gi oni yengpada World Cup experience player anamanga handaki 2026 World Cup squad asi 2022 gi World Cup squad ka anam almost adudi yawu player loi yawbani World Cup experience leirba player ngatani mokoi khangi karamba matamda kamaina suffer tawdage kamaina play si karma mongda sanagadage habisi moi World Cup experience leirba player anamanga tani adu Spain gi wenadi naha oina khogi debut hana sanaba World Cup sanaba player mayam yauri maruina maming palabla Yamal adagi Nico Williams adagi Pedri adagi Kurbasi ka simo hanba World Cup sanaba ne dumakpu siumba situation sina moina karam kamaina mina goal concede toksalaga goal chansala laiba matamda kamaina pressure si handle tawdage habisi achu wahang amadi ori Spain yonedi masini adu ngasigi World Cup final si tasengna thinagadouri bisi midfield gi battle ne animak midfield Argentina gi su Spain gi su animak yengnabada yamna no panate Argentina gi one su afaw faw khoi club sing da sanaba player ma yauri Chelsea da sanaba Enzo Fernandez Liverpool gi McAllister adagi Leandro Paredes mahoksi Boca Juniors da sanaba webtar suma gi performance aduki matik fazana pi ri haitare ko the Rodrigo De Paul Inter Miami da sanaba webtar suma gi performance semi final da aduki matik fazaki aduga somda Spain gi one su Rodri adagi Olmo Barcelona player adagi Cucurella Chelsea gi player ngatene animak si yengnabada khoi midfield gi midfield ni takhainer koidurubisi asidagi soidana anthropa ball du ni horen chanagaduriba counter da goal chanagaduribisi adubu losilakpada agi match ki prediction aina prediction tawjaba haigadi agi mod ki aingonda thamoi da phokjaba haig targadi match si agi mod ki matungina Argentina na extra time da 2-1 da kagadaba male yangi prediction su comment box e thambiramo